روش باش اولنا ایرو سترانا جوان حجو گلا سور است خوازم سولفا جوه چکم سترانا که قطع ندریجه وقت سترانه دا لی تکنیک خا هی ون اک بکن سر و بخفتن او باش پیش تخه از بسیار باره بیجم او yani un karım ve peş kavrinjin teknik ama yani av sa tili jir ve sa bir tekniki lit kav yani teknika kav sa ya bunu satkin la do pardon la si do yani un ve اونوی بساب کارتینن سر بخفتن گاوا اون لطیل جیرخن به مزرعه بخوا جیرخن و به وی پیچی خجی بسا یعنی سر بخفتن یعنی به وی تکنیکی لیت که وسترا und karın peş guran ve gidinci lihin gura tarza khavun çavalet khin und karın mesaj lihin le be tekniki bir tabijin lihin yani ul tel tekhin be biçi ham tel tekhin yani musa az ve bibinim musa من نوت أنا نفسي نكرم از نزانم پیشی ویدیو مگود نگود از نکرم از خوازم دیرک با ببینم یعنی اون لی بنیرن و وسالیخن از خوازم هیدی جوارا لیخم جی سر و بخفتم هم دست بی بکن از نخوازم پر بخفتم جی کردیم منو غاز نباشه مخابن لی از سر ویش تخفتم زمانك گلک خوشه ام وان سر تنبوره خا ام سر مسئله تنبوره نرن سر مسئله کدن ام سر مسئله تنبوره دوستن ام دست بی بگن لا تیلی جیر لا ون دست بیتکن لا سی دو yani la si do وساتبه und dann sol yani جارك تاني ونتيلي جور تقرن لسار سولة تيلي جور بقرن ليخن جاكي دو جار ونشاوت خازن فرق نينا يعني پشتی وکی گاوا يچك بري في قافي يعني وسا يعني التكنيك تمياكه بنريجي ونفيتكن دو ري مي دو ري ونتقارن تيلا جيش كاخن جي ون ري تقرن لا تقرن تيلي ورتي تيلي نوباري لا تقرن پردا سسيا ون تقرن و تیلی جور جیر ولا و تیلی جور جی ولا اون لیتخن boş yani اون لیتخن و سا دنگی ریت ده دنگی ری yani و سا پشتی و اون ساتکن گاوا سترانه خط بیجه اکو پیوا وره چاوا چت بیجن از نزانم گاوا پیوه یعنی سترانه خد دست بیت که و در کالیت که یعنی نکت سترانه ده و در کالیت که یعنی اون تکارن ده هندری خدا بیجن و سابکن یعنی گل و در
direkt jî mi do tigrin. Misalê tekim. Piştî wê hûn tu derê vala nehêlin, em baz nadin. Carek din hûn vê lê texin. Piştî wê jî hûn tên vir. Yani ew jî teknîkeke wisa ye. Yani têlî jêr vala. Yani î jorne, î hortê. Yani î navber e wisa. Misalê texin. Ser ve bixeftin û ser ve xefîtîn vat dikare mizrapa we jî pêşxe. Ser vê teknîkî hûn dikarin mizrapa xwe jî pêşxin yani bi vî destî hûn dikarin hîn baş. Zatin li ser tembûrê va desta yani viya yani va destî we mizrapê pir giring e. Yani ser vê gelekî bixeftin. Mizrap yani dikare we gelekî pêşxe. Hûn do digirin. Do têlî navberê û vir. Yani do ortê. Hûn tên hûn sê perda dadikevin yek, du, sê, rê dadikevin. Têlî aynî. Teknîka wekî vêstê, wekî gava pêçek bervê. Hûn dikarin sê perdê din dakevin jêr, bervê jêr. Mî perda mî aviya mî. û têlî jêr herdem rê yani vala lê dikeve rê mî û nûsa lê dikin. û piştî wê hûn disa tên vir do re mî do re yani piştî rê